Uba RR mabanyang uway na kinong ilam bakamat do jong ka HSPDP Rambra Jerngam constituency hadin bola mi no na ka parti la kumbahan riu banay menshua ulwan paibyang menta kesingi hat majay ka khat sautrik urempang araja arpulai. Ya ute unong ilam jong ka parti lapdyang buram da uba BK Budna ubari u secretary jong ka HSPDP District Election Committee ha ka office re kam jong u hanong ka sen. Hakate gaski pediang buram yaute unong elam laidon rangkat da kinong elam jongka HSPDP Maulang Su Zone bat kum kadak jongka jing pediang buram ya la pendeng ru ia ka mafla jongka parti tongin ya sngap ia ka ei ka ba uba RR mabanyang udon manong haka baidei bat ka jingwan phai biang jong u syakakam sign perthei Hakabedi berkena gajing collection gajing muslim arjar polai. Na kalian parti ngali di kandidat gijengi hidon ni penyelek tangi katwi televisit na SSPP bat katong gajengi bang hidon gajing kermen kepaskam na ki katwi kan mau riusit ngin kiu bat nginelam ya parti kata kalau hidon strong confident ban riusit ngin job na ki katwi televisit ke bang yelek Deka ega kubor ka pidon ban ais pajba no kersan yang ke parti SPDP om dai tang ne po West Coast Hills saya baro khwai telik konstitusi kuma pila om ka kubor berkemasi pengin pa sekini konstitusi ke ba ka parti ka akser di kandidat kalau bang apa masih seki baro bangin sim ya kan lingkor bat ngindon ke temen sim kabangin sakri jaka ribri jadi penriu dak jingi bat dak jing sengurin bat ngakarpat ru ya kita di konversi baper bagidon ki kerta punya SPP ya cepat ba kan terbut baya mentah kan tinggi di ban ai di kersan kabapura ya ke parti SPP namar bangioi hak ni sansnem hak jingelam jong kani ke MD government ke balam kemat dak NPP ki balai trilang hoi ko dijengi ru kidon yemli ki jongi anut ki bai trilang bang parti buat lada mentah ke set kelanu parti ru ada ke jing set kela ke jongki na kalian jong parti kan sim kan no action nri ubana jirong hi di bentip banle ya ke badon kam bat kini jinge ke babun kini an ki bakhlak ibonra hak pok jelam ta ngai batang gimat jong SPP kumalaseng berasut lesor ya ka ki bala baniada bat kadi parti ke bagi jauh ya kari beri kejak pendri hak beli berkata kapang dadu bangala ino kam beli jimbat kam berkejimi no kunjungan parti bangala pa hi ka submission ke jonga sekino elam bakli jong parti nadu khatsau trik jong sutumbar arajar kuat tinggal persang kumbang keren bangarang don kam hiban sekri habim lang salang bat barang trehi nri kam sem lepak ai kan ulu ka komen gejunga bangan pakano ko parti bangadi banle bangan trilang nri hakini tindiat benai ke bang asyong marwei bat ngala besar punya Paro yang harabedi political party kawe hedin kawe malah bisa harabedi bet NPP malah don ru kendir kan saya kejingnya keren berkengalam dengan NPP malah bisa ru harabedi bet inongelam bet parti Gongores nri ngayui begini ki baro hapo ka rambra jerngam lai polai rambra jerngam konstitusi ala bisar bria ala persangnya ya konversi bangai bagini ino ngelam na kiwi parti kimpat long gibria kiban long fit desa banelam ya rambra jeung konversi berowe di ngalasyo ngajing sa undung marwei nrei ngayai perkat bat ngayai pusan bat ada yai duai lo mau beli menjebak dia na hak ke parti ke bangadi banlik pai hak ke parti bangadi banlik peneso ri ki babun bun benai bangalaya perkat bangai besar kita kajubak kolong basai bangan lipai
Sialang jong kaying kasem kabang la sekri barok sikata. Nama nado bagi senem banglas si sing bentab dan bentab parti kajing sekri. Kumbar leli ke media balalai pun kundai senem ngala sekri parti kajing sekri barit ke jonga. Dan bentar kan tiro. Mahap panik pai beng hala jong kasem. Wat lada kiwi ke pelita parti kin keno ayanga. Kin keren ni yang ngaruh nganum songe jing keren jongki nama ka jingele idan pek jingen to na ka wi galiang si galiang hage beli berkata hage jingi minesim get ka jingdon ka jingem jongki kertong bar khoi ka jingduk na kalian jonga nganum supply ya ta nganum super nama ri ka SSPP la seng ka norim bangin sekri ba lengba ki jingi om bangin sekri ba lengba sepai rupa nadu umong elam kaba ngilayo pan riu kena siak parti ngilayo pan register ke parti nadu usnem kat kena ispa ndu pra hak spotrik jong November kadi ke parti ke baduk kepala jam kenjo adu san senem nak jinglong jang ke parti ngimdon bisa utang ke wiru election nadu uno elam balik hadu pemerintah ringi tre ba jadi jingi kasyong lagi pajba laki pediang ne magi jingi laki pediang ka jingi te kasyong ki pajba ba ke budi benrai katong ka ba kamado na kalian ngejonga ba ngalasim mita ka rai balon pai parti nadu menta khidmat jangan ditarik ke ba kap sau tarik hi menta ka jengit lada longkat balong ada rem meja election ru minum la banong kejingele reka tong kejonga ngenlong unung tri ba khamsir rem buat ipor balik no hagini kendet sini berasa rau ke ba hagini kejingelang ke pengilong kejingelang beret ke pengilong kene kejanmit ja subjek lani ka phang ke pengiyo bari tren kelong ke baginyo saisin ban priang burom yu baros ar banyang ba ras bagi jukot uba long unong tre jo parti hagis bon teligis nam kibala dapno ulayaine ban sekri ke parti dai ho teligis nam nadu ka por jong me ka pistolin do banyadon ke parti sing nakam dapat kushan nakam dapat tre hag election ki ba pair untuk election MLA bat menjur election MDC di aden kapto tlikis benai ladap di baros ilakam supai kendiat nak bantama tray ke kam bat ila dendam no ya ke resignation ke jungi bai badro kum member juga Central Election Committee ila badro kum organizing secretary juga district committee nangta ila badro di post di fair apa constituency Rambrai Jerngam constituency Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ke Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ke scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kinthei haman laki long yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo trek urempang shan ya kasap jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC.